Aye, what's on guy na no check out one more active video ta mina manyanga zikomisa. See before mblanchu ronzo cancer support le me komba kuyona from 0 subscribers last year March to 6,000 subscribers January 2019, which means that on 10 months support le ngani kombeta yona my cancer swakala ayitimaka ku va ntlhari ngopfu kumbe xana ni ri na ndlela ya ku endla kuma ha tshame swi vona na it's because of your support mi vona swi ri na nkoka ku mi subscribe se na n'wina van'wanyana mi vona ku ni ri regular kumbe mi subscribe so before ni nghena content leyi ni lava ku vulavula hi yona namuntlha ma swi vona ni mbale yini mbale xikipa xo tsala ku Ntombi ya Mutsonga alandza ku ni international ndza ku xitsariwile kahle kahle so xikipa lexiwani i swa n'wanyana wa vaphati va hina Masingita Xivambu Hlomela Makhutla. So you can support her mngayena ka channel ya yena ikona lawani ka YouTube Ntombi ya Mutsonga NYM or something like that. So xikipa loko mi xi lava mi nga kuma ka Facebook kona Ntombi ya Mutsonga Masingita Xivambu ngaya ma xava xikipa so moni nghena ka content ya namuntlha na ku rhanga ni vulavula hi ti headlines leswi swi nga kona. President Mayengani va kumeki va join ANC ivi se swi hela swi va ka vanhu vo tala ka sport ka xisiyana swivutiso swo karhi swa ku fana na ku xana swi nga kumeka ku President Mayengani i vele ka tipolotiki ta swakudya xana President Mayengani i makhoxo wa tipolotiki na va xavisa talente ya vona to carry it once aka the political parties na shana is he in politics because he wants to help the poor or is in politics for his own stomach? But then you'll answer that on yourself. He has now joined the ANC so announce ka ANC Sunday at Limpopo. So the main reason why me individually I had makango futo fembela no President Menga na video leni endeloku I want to bring talent to you. So I'm using this platform kuri loko kuna artist loko kuna munhu la nga na nyiko atwa nga ri platform le one inga n'wi fikisa laha a faneka a tiveka kona. Hit me up, let's do an interview, let me come to you and a showcase of what you do, whether you're a singer, whether you're an actor, whether you're in the art, anything. Let's help each other because and then I mean I'm but niri I pfuna neni ku ikota ku nyikana ti platform as Vatsonga ya kota ku pusha van'wanyana, you know. So if you rap you andlen wa imbelela wa cina andle leswa swa marepa wa chaya wa actor, anything that you do which has art within it lexi nga na entertainment lexi nga koka ku rinoko ra vana ka YouTube, hit me up and let's work on your art if say so upload kwalaho. This is how we work. Vanhu vo tala va tshama va kha va lumbeta va ku ni dya mali hi timhaka ta ti-video ta vabini na va no Prince, and it's not true. The likes of Obini no Prince see bana copyright. So because they have copyright, each and every video leni upload and then someone monetize the video ta music. I have never monetized them, but automatically kuna xin'wana benge TuneCore ya swi kota ku recognize ku leri ri Samrabeni Mayengani. So ima ku ri Samrabeni Mayengani YouTube ivele ri automatically ri monetize mali hinkwayo leyi nga ta endliwa hi rizimi leriya iva ya kha ya ka bini. Mina the reason why ni upload la ka channel, first of all push a channel obviously because loko mi kha mi yingisela team kwala one you are likely ku mi ta subscribe, then secondly ikuva ni kha ni promote na wona music wa bini because the platforms tin'wana a va hleketi na vanhu ku upload kona. So I never even get a cent. I never get a cent. The only thing that I get from it, it's a bit of subscribers. So that's how I work. Na loko ro artist lava ku push art ya wena it easy. If you want us to monetize it, let's monetize it. If you want us not to monetize it, let's not monetize it. Let's work, let's help each other.
hi kula hi ya mahlweni hi nga rivala timhaka ta March Mr Post vete March ve le ndleleni ve va ta Mr Post hi March the one thing lexi xi tivaka Mr Post i ku Mr Post beef ya vona a yi na comedy a yi na fun ya vava i beef ya yo loko se a n'wi xingeleni munhu se hi cincana leswi a n'wi langutisisa swona emiehleketweni ya yena psychological emiehleketweni ya yena ya cinca just the very same way person fana a nga xingelisiwa xiswona timhaka ta ku afini whatsoever image ya hina automatically loko hi tsundzuka Mr i person fana se yi kombanyana swin'wanyana hi tlhela hi ku ni twela vusiwana na munhu loyi a va ku a chingelweni so Mr Post ve ri va ta hi March langutelani beef ya mampela langutelani nhlamba but ku na rumors ku na information leyi ni nga yi kuma from certain people who I won't mention ku Mr Post u ta hange hi chingi MLFM pa already se va humese nominees ta best new cover but anyways timhaka ta MLFM ta tlhela kahle loko se ku humi nominees hinkwato but then ku ya hi mina na mavonelo ma mina na leswi ya mina so far laya va hleketa hi khwiri sharp hi kombela mi subscribe ntavuyi so number phone ta mina lava nga ta ni da kun touch in terms of content i 064 968 9940 whether i lava interview lava yini i 064 968 9940 ka Facebook manyanga tsete komisa but then and sure running because I need research platform le fambelana ku na YouTube channel one so let's work I train na ngwimi lava ku advertise swin'wana la ka channel ni ma advertise la swona ni mkati shout out each and every video you can hit me up it be meant to like to reach tamona budget ya n'wina yini vitra swin'we but for promotion ya ta artist na swin'wana swa art it's for free but then now va lava ku promote so commercial fanele bola matsona ni fanele kumanyana mo yo kera msisi na mina a yena kenza ka tsanga ka yena